Ispratimo još jednim velikim aplauzom stariju grupu folklorne sekcije Bistrica Verići. Oni su nas igrom vodili u Šumadiju, a sada ćemo ponovo zapjevati i to uz članice ženske pjevačke grupe Kulturno-umjetničkog društva
Piskavica. Pozdravimo ih velikim aplauzom, oni će uskoro na scenu. Kulturno-umjetničko društvo Piskavica osnovano je 2002. godine. Društvo koje u brojnim sekcijama okuplja više od 150 članova. Jedinstveno je po tome što se bavi izvornim narodnim stvaralaštvom i prezentacijom starih narodnih običaja uz tradicionalne izvorne pjesme podkozarskog kraja. Od 2005. godine Kulturno-umjetničko društvo Piskavica je domaćin i zajedno sa turističkom organizacijom grada Banja Luka organizator međunarodnog festivala Kozarski etno. Ženska izvorna pjevačka grupa Kuda Piskavica pobjednik je serijala Radio-televizije Srbije Šljivik za 2014. godinu. Grupa je nosilac pečata čuvara tradicije. Pozdravimo pjevačku grupu Kulturno-umjetničkog društva Piskavica koja će nam pjevati o Posavlju i o Krajini. Oj, Krajino, vele da si mala, vele da si mala. Oj, Krajino, vele da si mala.
Verići, njihovu srednju grupu koja će izvesti igre sa Ozrena i Trebave. Folklorna sekcija Bistrica Verići u proteklih 5 godina imala je brojne nastupe, od kojih izdvajamo gostovanje u Makedoniji, u Đevđeli, gdje je pozvana i ove godine. Sa sekcijom radi Mirko Arambašić, koreograf Kuda Piskavica, pod čijim okriljem djeluje naša folklorna sekcija. Pozdravimo još jednim velikim aplauzom srednju grupu koja će u koreografskoj postavci Mirka Arambašića predstaviti se igrama sa Ozrena i Trebave.
Vidjeti naše najmlađe folkloraše. Oni će nam se predstaviti dječjim igrama sa Kozare. Najmlađa dječja grupa folklorne sekcije Bistrica Verići u koreografiji Mirka Arambašića predstavit će nam se dječjim igrama sa Kozare. Pozdravimo ih i podržimo velikim aplauzom.
Ispratimo još jednu informaciju. Hadži Dalibor Višić donira 20.000 maraka kulturno-umjetničkom društvu Piskavica da zajedno Piskavica, Bistrica i Verići širom svijeta promovišu tradiciju Kozare i Timara. Dakle, gospodin Hadži Dalibor Višić donirao je 20.000 maraka za njih, za njihov rad i trud, za promociju našeg kraja širom svijeta. Svakako pozivamo sve vas koji ste u mogućnosti da podržite rad folklorne sekcije Bistrice i Verića. A evo, Hadži Dalibor Višić rekao je da Srpkinja koja ima 5 djece neka se javi kulturno-umjetničkom društvu Piskavica. Od Hadži Dalibora Višića dobit će stan u Prijedoru. Dakle, Srpkinja koja ima 5 djece neka se javi kudu Piskavica. Od Hadži Dalibora Višića dobit će dvosoban stan u Prijedoru.